Pemirsa, selami pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, Dirjen Bimas Hindu mempengabdi mangda genah pengubaktian pura katutup ajebos. Puniki kelaksanayang pinaka usaha nes penglah COVID-19 anut instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 15 warsa keleta lislikut indik PPKM darurat COVID-19 ring Jawa miwah Bali. Genah pangubaktian pura katutup ajebos Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali nugesang yening pamargin pangubaktian ring pura kantun side kelaksanayang oleh umat Hindu ring Bali nanging patut kuatesin tur tegep anut ring protokol kesehatan prokes. Parindikan inucap anutin surat edaran SE Gubernur Bali nomor sieu warsa kalita lislikur indik PPKM darurat COVID-19 sajroning sime dresta anyar ring Provinsi Bali. Nenten wantah pura mungguh ring SE inucap parikrama ring genah pangubaktian sekadi masjid, musola, gereja, wihara, miwah kelenteng, taler genah umum saneka anggen pangubaktian mangdeng watesin angge tur sampun moliang izin saking Satgas COVID-19 Kabupaten Kota. Ketua PHDI Provinsi Bali IGN Sudiano Nugesang sekadi sani kacumpuin PHDI kesarengin Majelis Desa Adat pangubaktian ring pura dados kelaksanayang selami PPKM darurat nanging patut nguatesin angge tur maning poli izin Satgas COVID-19 ring Kabupaten Kota saha nenten lali ngelaksanayang prokes anutin SE Gubernur Bali nomor sieu warsa kali talis likur. Mawinan ring Juli puniki akeh umat Hindu saneng kelaksanayang upacara yadnya inggian piodalan wiadin upacara ngaben masal. Tetujuan nyani mangkin pemargin yadnya sida memargi antar nanging kantun rajek nganutin prokes mangde upacara yadnya nenten dados klaster panglalah COVID-19 miwa nenten mamurug pewarah pemerintah. Cutet nyani pemargin upacara agama patut anut prokes nguatesin angga mangda nenten mapupul saha meprekanti kesarengin Satgas ring suang-suang wewidangan. Winata Bali Pos nguningayang.